Ndritli ki karkhana haberni hat ribhoi district kilasha khangkerdep no hakibor katanan Meghalaya State Pollution Control Board hadin balalap lungbaga jingjurim bakila pinkain ni ki kendon ain jongka buon kite ki karkhana kite ki badon hakathain khatlaimer tamul kuchi bat ki wei kaba ki bor katanat kila hiar jurep kendit kensan haka sautari kurempang arajar arposan ki bala tip kurteng kom ka Sham Century Ferro Alloys Private Limited FW Ferro Tank Private Limited Kakasi Alloys Limited Pawan Casting Private Limited Nalari Ferro Alloys Private Limited Balka SR Bioproduct Private Limited Katkum Environmental Engineering Kabur uba YF lalu layathu hagilar pathai kubur baka jingjurep kelas dang nadu ka arab sautri kelan kot arhajar arposan berkumjuru kabla peteng hinden kesengi hakaba haka jingjurep la shem bagi te ki karkhana ki bala syak khang kerdep no ki te ki bala penken ye ki ain dakaba ki la penmi ye ka tedam jabo ka bakta e ka kwai kekia jon ki paiba haka te ka thain haribhoi destroying Nalor ka jingkhang kerdep ki te ki karkhana la dain kunaru ya artli ki karkhana ka Sham Century Ferro Alloys Private Limited da saulak tengka bagi ka Khasi Alloys Private Limited da arlak tengka hadin balalam bagi ki karkhana ki bapunmi tedam jabo tam Kanim day kasi nung komi ila inspection siya ni actually kanig inspection bagi ila kanig inspection ko monitoring ila asdang na do ka arfa south ko jong panay benengkong January tak ada kanig kasngi kanig meet menta ka meet ro inang la inspection biang sa kinig industries na marba nakapor ko sa kapor ngiyo ay complain nagi brew nagi sinong jong kapernihat bagi ang ba porman meet kiniki industries ki penmi ya kanig tedam hakapor bagi melawan inspection nakata daw ngilawan kanang nan ne hakapor men metro kani kamday kasi ng coming one port men met hagi siya hakato ka arponyo terik ro ngilawan kanang sa do siya si Cambry katay sobran sa West Khasi Hills ro to por ngiyabe PTV ga office ng State Pollution Control Board kadang kaway ga office te kita ada ga jingjaring iban man be mga por ada ro kataro ngilang nang le iban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro ti hadin bagi la inspection na do ka arpo sa utrik jong January nila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba permit da mga porman meet porman skiro nila pa khang ro benta kas ngi nila pa khang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district nila pa khang gini ki industries ki ba kerteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited ka Khasi Alloy Limited ka Nalari Ferro Alloy Limited Pawan Casting FW Ferrotech SR Bioproduct Private Limited kini dekin priu tali industries pigila khang hado menta kas ngi te den nagtapat ngila pa ro ya ka easy la ni kata environmental compensation kamut ka kajing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit jongki tingila fine ya Sham Century kumba impose ya ka fine kumba saulak te bat ya Khasi Alloy arlak tengka ini deki action tang ha deki kendet sngi bingila yo ban le te ha deki stio artio gila daple gila khang rutri industries gila impose fine ro ndru lak kani ka bat kinang ong ipi ba ka way na ka industries ka Sham Century kalawan mi sa office jong iro ade na ta ka panma pikini ka saulak kanre na ka office jong ni ang ba simbala penkanyi ka angim la soban map te ka siwi ka fine ba saulak tengka ko monitoring jong i kamday ka banengkong ang ipi ko ang minero bat kaway ro kamday ka bakado man ka por ngin wan ko bili ka sa price inspection na kaway industries te kadi kamday ka ngin wan man ka por kani man meet man ski kat badan kita ka complain kat bagila kat bagi dan ngin laj sa kadi ki inspection man meet PE ro kaway ro bagila kaway ka kabram jong State Pollution Control Board kaday ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai gede kawai ka instrument jong yang ni milabu ba ngi monitor gini industries kene ka instrument gibu na kawai ka industries man gi por ba boro hi industries mudan han ya berlihat ha boro hi ka jalar kawai